koji to vraća za Kabaljera i griješi. I radi! Ante radi! Spektakularan pogodak Rebića za hrvatskih 1:0. U onom meču protiv Islanda, jao, šta je uradio Caballero? Rebić za 1:0, Hrvatska vodi. Kakva greška. Mercado, evo greške, evo prilike, gol je! Ante Rebić, Hrvatska vodi 1:0 u Nižnji Novgorodu. Ma potegni te, Luka, imaš pravo i te na udarac. Modrić i Modrić! Ma tako je, kapetane! 2:0! Modrić, Luka, postaje argentinska velika muka! Modrić, jedan dribling, drugi, njegov udarac, 2:0! Luka Modrić! Luka Modrić dao je jedan gol Nigeriji, to iz penala. Luka Modrić, 2:0! Luka Modrić, 2:0 vodi Hrvatska! Kovačić, Rakitić i 3:0! Razbili smo Argentinu, čudo jedno! Kramarić, Rakitić, 3:0 će biti, tako je! Potop Gaučosa u Nižnji Novgorodu. Jedan od najtežih poraza Gaučosa u njihovoj historiji. 3:0, Ivan Rakitić. Argentinci stoje i dižu ruke, Hrvati daju golove.